Dobar dan svima, da vas pozdravim. Dobrodošli na konferenciju za medije Pokreta Živim za Srbiju. Ovo je prva konferencija ovog tipa našeg pokreta koja je igde napravljena. Dakle, odlučili smo da se krene iz Valjeva, zato što sve dobro u principu kreće iz Valjeva i svako oslobođenje kreće iz Valjeva, pa se nadam da će i ovog puta to biti tako. Naš pokret postoji zvanično godinu dana unazad, formiran je u avgustu mesecu 2018. godine, ali naša opozicione aktivnosti ste verovatno imali prilike da pratite i one su se dešavale negde 4-5 godina unazad kroz razna udruženja građana i inicijative. Kao takvi smo bili učesnici i organizatori više posećenih protesta u Beogradu sa preko 5000 ljudi. Tu je bio sveroditeljski protest 2018. godine, zatim 2 vidovdanska protesta protiv izdaje Kosova i Metohije i sada u martu mesecu, dakle na 20 godina bombardovanja, protest protiv NATO pakta. I samih ovih protesta možete i naslutiti šta je okosnica našeg programa, a to je suverena Srbija, slobodna Srbija, zaustavljanje pristupanju Evropskoj uniji pod ovim uslovima koji su za Srbiju svakako loši i naravno neprilazak NATO paktu kao jednom dokazanom neprijatelju koji je ovu zemlju bombardovao. Iako sada vidimo da se vlast služi drugim metodama, on uvodi NATO pakt u Srbiju, obzirom da je sada potpisan i ovaj IPAP 2 sporazum. Poslednje, ali ne najviše bitna stavka kojom se bavimo iz Pokreta Živim za Srbiju je očuvanje porodice, tradicionalnih vrednosti i našeg kulturnog identiteta, jer sve ove stvari nije moguće uvesti u Srbiju ukoliko Srbi budu ono što jesu. Dakle, vrlo se radi preko raznih nevladinih organizacija, a to naša vlast nažalost provodi, na jednom gušenju srpske porodice, na gušenju srpskih roditelja i to je bila jedna inicijalna kapisla zbog koje smo mi krenuli zapravo u ovu političku borbu, jer bilo koja druga borba ne daje rezultata. Dakle, mi smo kao građani sve ove godine i molili i kumili vlast, i protestovali, i pretili, i radili razne stvari, ali nismo naišli ni na kakav odjek. Dakle, vlast nije odgovorila na naše zahteve koje su, duboko verujem, zahtevi većinske Srbije i normalne Srbije. Zato smo se odlučili da uđemo u politiku, koliko god ona nekome bila prljava, mučna, nečista, pokvarena, što ona u principu i jeste. Odnosno, ljudi su je takvom napravili. Dakle, nijedna stvar nije loša sama po sebi, zavisi koji se ljudi bave time. I onda sad imali smo jednu dilemu da li sad stojimo po strani, da li da bojkotujemo sve to, da se ljutimo i durimo ili da ipak uđemo u tu politiku sa nekim novim limcima, neukaljanim, bez afera, bez nekih repova i da probamo da ostavimo malo manje mesta za te loše ljude koji su politiku napravili ovakvom kakva ona jeste. Tako da je naše političko nebo sada katastrofalno zapravo. Tu nema nikakvog dijaloga, nema nikakve tolerancije, nema nikakve državotvorne niti. Mi imamo jedno političko blato gde se gađamo aferama. Zapravo vlast i opozicija se svakodnevno gađaju aferama. Ne zna se ko je zapravo luđe od luđe, a ja sam lično uverena da u svima njima ima pomalo istine. Sad možemo da razmišljamo koja afera može da šteti nama kao državi. To da li je neko davio kuma kesom u podrumu može biti stvar njega i njegovog kuma. Ne može da se odraži nešto na srpsku državnost i interese, ali ako je neko uništavao Krušik na način da je neke niže cene davao nekim firmama i tako oštetio Krušik, to već jeste nešto što bi trebali nadležni organi da provere. Tako da ne bih te afere uzimala zdravo za gotovo. Znači, moramo da imamo jedan racionalni pristup svemu tome i da ne idemo emocionalno. Kada govorimo o aferi Krušik, koja sad je dovelo Valjeve u centar, zapravo epicentar srpskih zbivanja, imamo 2 nivoa te afere. To je da je Krušik oštećen, dakle, za neki novac i to je svakako nešto što nadležni organi treba da provere i mi ih pozivamo, da ne bi bilo insinuacija da se proveri šta se to dešavalo sa Krušikom i da li tu ima nekih radnji koje nije trebalo da se dese. Drugi nivo koji opozicija stalno potura u ovoj aferi je nepotizam. Dakle, to zapošljavanje po rođačkoj liniji, poslovi koji se odvijaju po rođačkoj liniji, da li je sin ocu namestio posao i tako dalje. Osim što je to jedna tipično srpska osobina, nažalost, mi moramo da vidimo i ko i u kom trenutku izbacuje te takve stvari u etar, obzirom da su to neke stvari koje smo mi znali i ranije. Dakle, i ranije se pričalo o tome, a sad se baš upravo izbacuje u etar i to iz usta
gospodina Aleksandra Obradovića baš u ovom trenutku. Ako ćemo da budemo pošteni i da reagujemo na nepotizam, onda bi trebalo da reagujemo i na ono što vi Valjevci verovatno bolje znate od mene, a to je da je majka gospodina Aleksandra Obradovića bila direktor upravo Krušika i da je kao takva zaposlila i Aleksandra Obradovića i njegovu devojku. Takođe, ako ćemo da govorimo o sukobima interesa, onda moramo da znamo da je majka Aleksandra Obradovića sada radi u firmi koja je direktan konkurent Krušiku u izvozu naoružanja. Dakle, nemojmo olako prihvatati neke teze zapadne opozicije i zapadnih medija da je neko Snowden ili da je neko Assange ili da je neko junak oko koga treba da se okupimo. Mi svi koji smo sa pravom nezadovoljni, hajde malo da razmotrimo, dakle, ove činjenice koje sam ja sad rekla i voljela bi da se upravo ta opozicija koja ovu aferu prvenstveno koristi za sticanje političkih poena, da se izjasni, dakle, da li je ovo tačno što sam ja rekla ili nije tačno. Ova afera ima dva, da kažem, pola. Jedan pol je za unutrašnju upotrebu, ovaj koji smo opisali, a drugi pol je za spoljašnju upotrebu. Dakle, afera se koristi od strane opozicije i za urušavanje ugleda Srbije. To je sasvim jasno, jer kada se sa ovom aferom izašlo u javnost, govorilo se da srpska vlast prodaje oružje teroristima. Dakle, vi ne možete ništa gore da kažete za neku državu nego da je ona teroristička ili da snabdeva oružje teroristima. U čemu se zapravo radi? Ta neka firma, privatna GIM, prodala je oružje Saudijskoj Arabiji na što je imala prava, zato što je Saudijska Arabija legalan partner i ona je bila end user. Dakle, to oružje nije bilo namenjeno Jermeniji, niti je prodato nikakvom ISIL-u, već je prodato Saudijskoj Arabiji. Gde je to završilo? Kako? Kome su oni to davali? To nije stvar Srbije i nikako Srbija država ne treba da se uzima u usta i da se povezuje sa bilo kakvim terorizmom, jer to može da bude jako opasno, zato što znate kako smo bili 90-ih označeni. Znači, Milošević je bio balkanski kasapin, ali smo i svi mi ostali bili kasapi, odnosno bili smo genocidni narod. Tako da to zaista su opasne stvari da se tek tako iznose u javnost. Druga stvar, naravno, koja se odnosi na spoljašnju upotrebu i na spoljašnje neke reperkusije ove afere je zapravo da vidimo da li ima neko interesa da se sve ovo sada radi i da se Krušik na ovaj način, da mu se ruši ugled. Kada pogledamo što se tiče liberalizacije, dakle, i toga da li privatne firme imaju prava da trguju oružjem, pa to se još od 2005. godine upravo pod pritiskom stranaca dešava. Dakle, ta liberalizacija tržišta gde oni kažu nije bitno koja je državna firma, bitno je da ste ispunili uslovi i da možete da trgujete oružjem. Ta liberalizacija je negde do sada dostigla svoj vrhunac, iako je i sada SDPR lider u tome. Dakle, on najviše oružja iznosi. Kada se pogleda, uspesi naše vojne industrije i namenske, vidimo da su od 2012. godine, kada je izvoz bio $153 miliona, 2018. se taj izvoz povećao na $18 miliona. Dakle, voleli mi ovu vlast ili ne, moramo da jasno razlikujemo šta je vlast, a šta je država i državni interes. Dakle, vlast dođe i prođe, a država ostaje. Državni interes svakako jeste da ima jaku namensku industriju i u ovom periodu od 2012. do 2018. Svidelo se to nama ili ne, činjenice govore da jeste vojna i namenska industrija ojačana samim tim što je država uložila 49 miliona evra za 2 godine u razvoj namenske industrije, da sad tu već postoji nekih 15 preduzeća koji se zajedno nastupaju na tom svetskom tržištu i što je našla novog partnera, upravo ovu Saudijsku Arabiju o kojoj smo pričali. Međutim, ne prodaje samo Srbija naoružanje Saudijskoj Arabiji. Interesantno je da recimo Bugarska prodaje Saudijskoj Arabiji, a da je od bugarske novinarke potekla ova afera, a te podatke nikakve ekskluzivne znali smo i pre 3 godine, recimo iz nekih časopisa, neki naši novinari su pisali o tome. Dakle, najveći uvoznik bugarskog oružja je Saudijska Arabija. Ovim narušavanjem ugleda Krušika i generalno naše namenske industrije možemo pretpostaviti, dakle na nivou osnovane sumnje, da bi bugarska vojna industrija imala nešto od toga. Uvek volim da govorim u ciframa. Od 2005. do 2016. godine $61 milion smo imali izvoza u Saudijsku Arabiju, u zadnje 2 godine samo $150 miliona. Sigurno da je to neko primetio na svetskoj sceni i na sceni te vojne industrije i da je nešto preduzeo u ovom smislu da bi se to sprečilo. Takođe, što se tiče računa, recimo Krušika, oni kažu da je račun Krušika zablokiran, da ima nekih 15 miliona duga, pa recimo u novembru 2011. je bilo
1,4 milijarde, tad ljudi nisu primali platu i nisu primali doprinose. Sada je to ne još uvek dovoljno dobro, ali ako ćemo da budemo i malo realniji, moramo da kažemo da to ipak jeste bolje i da to ide na bolje. Tako da su to neke stvari koje se moraju sagledati iz više uglova. Dakle, najlakše je pravednim narodnim gnevom manipulisati i govoriti da je neko loš. Narod često i vrlo brzo krene za tim nekim negativnostima, ali moramo da sagledamo kako te kampanje imaju posledice na celokupnu državu i na, u ovom slučaju, namensku industriju. Da nam ne bi stranci rešavali, kao što su rešavali 5. oktobra, kriminal u zemlji. Dakle, sad mi moramo da iskoristimo ovu priliku i da pritisnemo naše institucije da kažu dve stvari, da se ne bi lovilo mutnom. Dakle, da li je GIM i te privatne kompanije, dakle, da li su oštetile Krušik i da li su radile nešto nedozvoljeno i da li tu ima krivičnog dela. Ali isto tako, sa druge strane, treba da se kaže da li je gospodin Aleksandar Obradović junak, Snowden ili je špijun. Dakle, te dve stvari mora da se iznesu na videlo da bi mi kao država adekvatno reagovali i da nam ne bi pod tom maskom dekriminalizacije se zapravo opet izvršila denacifikacija. Dakle, da Srbija cela bude optužena da je kriminalna država koja prodaje oružje teroristima. Mislim da još jedan 5. oktobar svakako ne bi izdržali na nogama i da nakon toga ne bi ostao kamen na kamenu. Zašto ovako mislim? Pa znate šta, ova vlast je očigledno sve ove godine vrlo dobro sprovodila zapadne interese. Nije bilo boljeg od njih. Dakle, sve što su oni pomislili od gej parada do svega drugog bilo je sprovedeno. Međutim, na ovom našem podneblju su se srećom verovatno pod nas pojavili i neki Rusi i neki Kinezi. Sad je vrlo moguće da tako jedna centralizovana vlast, nedemokratska, budimo realni, može i njihove interese isto tako da sprovodi. Te je sada, verovatno, Americi došlo na pamet da sprovodi demokratiju i da upravo napada vlast, a zapravo našu državu preko nekih afera, da bi dovela koga? Ove druge, koji isto sprovode zapadne interese. Dakle, da se razumemo, opozicija, ovo što najčešće u medijima vidimo opozicijom, nijednu tačku našeg programa ne podržava. I kada ljudi pitaju što mi nismo sa njima u koaliciji, njima nije stalo do Kosova i Metohije. Oni bi u Evropsku uniju, oni bi u NATO pakt, oni su za evropske vrednosti, oni su za to da se deca oduzimaju od roditelja pod raznoraznim razlozima, oni su za prisilnu vakcinaciju u Srbiji. Dakle, ja ne vidim nikakvu sličnost sa njima i jednako su mi dragi i oni i vlast, koja zapravo radi isto, da se duboko razmišljamo oko čega se oni u stvari bore ako nije oko gole vlasti. Dakle, eto, to bi bilo otprilike to. Dakle, ajte da mi Srbi ne budemo izmanipulisani hiljaditi put i da sav prljav veš koji imamo u našoj državi i kriminal rešavamo sami, bez pomoći CIA novinarke, bez pomoći CIA medija i bez pomoći zapadnih i zapadnoljubive opozicije koja bi radila isto što i ovi, samo možda i gore. Ovo bi bio neki globalni presek situacije koja je aktuelna. Mi smo u Valjevu formirali naš Valjevski odbor i to su ovi mladi ljudi oko mene, dakle Ognjen Nevski, Nemanja Pavlov i Nikola Ilić i što se tiče izbora, dakle planiramo da izađemo na lokalne izbore u Valjevu i da ovaj naš program koji sam vam ovde ukratko iznela, koji možete pročitati, tu je na početku, dakle, sale, naš politički program, da ga sprovodimo lokalno. Dakle, naravno, valjevski problemi i lokalni problemi, to je nešto što ostavljam vama, vi najbolje znate šta se dešava u gradu u kome živite, mada sam i ja često ovde, vi najbolje znate kako prolazite sa ovim zagađenjem vazduha zimi, koliko košta priključak recimo na gradsku toplanu, da li je moguće jednom prosječnom čoveku da to plati, da industrijska zona sedi prazna, dakle da od dolaska naprednjaka na vlast nijedna investicija nije došla, da sedi prazna ili je već neko skladište ili šta god, i da, recimo, vlast ne zna da novac u budžetu rasporedi, obzirom da je samo 1% budžeta potrošen. Evo, ja bih im odmah predložila neka vide malo ulice po Valjevu. Kakve su i neka srede ulice po Valjevu, pošto je samo Karađorđeva i Pantićeva, koliko znam, sređena. To su samo neke od stvari. Ja ću zamoliti vas i koji se budete uključivali u ovaj naš rad da nam dajete ideje i da vidimo da na ove lokalne izbore izađemo sa jednom pravom lokalnom pričom, a u toj lokalnoj priči će nam pomoći ljudi koji su oko mene, a koje vi verovatno poznajete, i dala bih reč, evo, Nikoli Iliću da vam se on obrati. Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli.
Ovo je mlad pokret. Izvinjavam se samo da se tehnički doteram. Relativno mlad pokret. Prepoznali smo neke vrednosti kod Jovane i u njenom pokretu Živim za Srbiju, koje želimo da implementiramo na lokalnom nivou, na samo Valjevo. Tako da pokret je tek u povoju u Valjevu. Pozivam sve zainteresovane ljude da nam se priključe. Na lokalnom nivou mi ćemo se zvati Živim za Valjevo. Sam naziv nam govori kako ćemo se ophoditi i koji će nam ciljevi biti. Cilj je da se interes Valjevaca, interes Valjeva, interes mladih ljudi stavi ispred interesa pojedinaca, da Valjevo proživi, da Valjevo prodiše, da pokušamo da otvorimo neka nova radna mesta koja su van Krušika, da zapošljavamo naše ljude iz našeg grada u naše fabrike. Bavili bi se također i stavili bi notu na ekologiju, na razvoj turizma i tako dalje. Sve detaljnije informacije dobit ćete krajem mjeseca kada ćemo se zvanično oficijalno predstaviti na lokalnom nivou krajem novembra u našim prostorijama u Knez Miloševoj ulici. Za sada toliko od nas i pozivam sve zainteresovane ljude da nam se pridruže i da nas podrže u borbi za Valjevo i za prave vrednosti u Valjevu. Hvala vam.